John 14 verse 26. Hallelujah. Akatheli anokumkhoza yebo Genesis 2 verse 18 nakulo John 14 verse 26 manje ngana nje bazalwane bese sesiyathandaza egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Genesis 2 verse 18 kudalwa kwalomsikati uNkulunkulu simakade wathi akukuhle ukuthi umuntu ahlale yedwana ngitamentela umsiti lolungele yena. Hallelujah. Genesis 1 verse 18. The Lord said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. A helper suitable for him. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu akukuhle kuthi imboza ihlale yodwana kodwa ngiyayakhela umsidi. Umsidi lolungele yena egameni lika Jesu. Umsidi lolungele imboza lohlala kuNkulunkulu. Umsidi lolungele imboza egameni lika Jesu ngilowenda insandvo yaNkulunkulu. Hallelujah. Ngulobeka uNkulunkulu ekuqaleni egameni lika Jesu. Ngilobeka uNkulunkulu embili umsidi longiyena yena. Hallelujah. Ngalamanye amagama uthini kithi uNkulunkulu usiniketa iposition sibazalwane ukuthi sibe basidi. Hallelujah. Ekukhondeni inkosi. Ngoba ngale la siyakhona akunababe akunamanje but kunemuntu lokhona uNkulunkulu lobeka uNkulunkulu embili loba ngumsidi nakubo bonke abantu ngalokuhle. Hallelujah. Hallelujah. Uthi lokhuluma ngesingisi le translation yesingisi ithi a helper suitable for him. Hallelujah. Uthini ke John 14 verse 26. Hallelujah. Akatheli yeno khokhoza society ebandleni lakho emsebenzini wakho ku relationship yakho vele usuitable yini ungumsiti longiyena yena na. Hallelujah. Hallelujah. John 14:26. Johane 14 verse 26 kepha umeluleki moya longcwele babe latamthumelela egameni lami utanifundzisa konke anikhumbude konke lenginitshele kona. Hallelujah. Hallelujah. John 14 verse 26. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Hallelujah. Nakathi uNkulunkulu asibe ngumsidi lolungele yena. Usifananisa namoya longcwele. Moya longcwele lokungiyena asisida. Aphindze asigayida. Aphindze asifundzisa. Egameni lika Jesu.
ngalamanye amagama nakathi uNkulunkulu egameni lika Jesu kumele ube ngumsiti lolungele loyo babe loyo egameni lika Jesu. Kusho ukuthi umsiti akusinto lencane. Umsiti akusinto longayibukela phasi. Umsiti ufanana namoya ongcwele lekathi uNkulunkulu ngiyamthumela egameni lika Jesu kuthi atoni guide egameni lika Jesu. Ngakho ungadikhobozi emazulu akakukhobozi. Ungumsiti longiyena yena. Ngicela uqhubeke ubeke uNkulunkulu embili egameni lika Jesu kuko konke lokwendako uphakamise Kristu. Leli gama lelithi umsiti akusinto longayibukela phasi egameni lika Jesu, ngoba labanye bakubukela phasi baguquke babe ngumsiti esikhundleni semsiti egameni lika Jesu. Bangqolise likhale abantu ngetinkhulumo letisigwegwe, bangqolise imindeni egameni lika Jesu. uNkulunkulu sibhekile kuthi sibe basiti labangibo. Kuyevakala bazalwane. Uthi akatheli yebo lokukhonza kumkhonza Proverbs 6:20 egameni lika Jesu. Hallelujah. Uma ungumsiti egameni lika Jesu kumele wende njani egameni lika Jesu? Taka 6:20 egameni lika Jesu. Taka 6:20 texwayiso macondzana nekuphinga. Ndotsana yami gcina umyalo weyihlo ungayilahli imfundiso yenyongo. Hallelujah. Kusho ukuthi na ungumsiti egameni lika Jesu uyafundzisa emadlodzaneni emadlodzakatini egameni lika Jesu. Shothi uba nebantwana noma ngaba ukabaphathi bakho ngesandla uba nebantwana bakubiteke ukuthi uspiritual mother egameni lika Jesu. Nawe ubabite ukuthi my spiritual children egameni lika Jesu. Na ulomsiti longiyena yena uyanaka uyasita nasebandleni uyafundzisa uyayala egameni lika Jesu. Bese indvodzana nendvodzakati seyagcina imiyalo lekhulunywa ngumdali enkonzweni. Hallelujah. Kanye nasekhaya. Hallelujah. Imishado yesimama because kuthandaze make lo ngumsiti mbaba kuthi ngeke avume konakala emakhaya uma ngabe yena ngumsiti egameni lika Jesu. Hallelujah. Sisurvive kangaka nje egameni lika Jesu kunebasiti labakhona emaceleni kwethu njengoba nawe ukhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Umsiti akathuli nakabona konakala egameni lika Jesu uyayala. Yiko athi uNkulunkulu emadlodzaneni gcina umyalo ndvodzana yami. Lokusho ukuthi umyalo uphuma kubani? Kumsiti. Umsiti akabinzi abuketi indodonakala egameni lika Jesu. Hallelujah. Umsiti uyadada ukuthi umbani uNkulunkulu. Hallelujah. Le Bible lisho kahle lisibekisela ngamoya ongcwele. Moya ongcwele umuntu lophakeme kangaka egameni lika Jesu. Uye losisitako, uye losimelelako, uye losekhutako egameni lika Jesu. So ungakuthatheli phasi kuba ngumsiti. Kuyevakala bazalwane. Hallelujah. Taka 14:1 esiyagcina bazalwane. Sele kancane. Hallelujah. Kudzingeka bantu labatabalusito lababeka uNkulunkulu embili egameni lika Jesu. Labakhonda uNkulunkulu ngekweqiniso baphile bungcwele phambi kwaNkulunkulu egameni lika Jesu. Taka 14:1 Umfati lohlakaniphile uyawakha umuti wakhe
kepha losilima uyawubhidlita ngetandla takhe. Haleluya. Amen. Kuthiwa ke umfati lohlakaniphile uyayakha indlu yakhe. Konje losilima uyabhidlita. I-influence yakho ebandleni iyakha yini noma iyabhidlita egameni lika Jesu. Kuthiwa kwaba khona Jezebel egameni lika Jesu. I-influence yakhe yaba ngetulu egameni lika Jesu. Kwaze kwapita ukuthi alwe kanye nengcebo yaNkulunkulu. Azama kuvala egameni lika Jesu. Azama kuvala egameni lika Jesu ukuthi kukhatimliswe yena ngoba Sathane uyahlasela emakhaya ufuna kukhatimliswe yena kanti wena ungetulu kwemimoya egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Abezama ngayo yonke indlela ukucisha livi laNkulunkulu bathi bagcina uNkulunkulu. Ngifuna ukuthini kuwe i-influence yakho ebandleni ayifani yini neyaJezebel. I-influence yakho ebandleni ayifani yini neyaDelilah. Lapho ahlalela Samson wamhlalela kuzakhokhe imfihlo. Haleluya. Kanti ufuna ukumdestroy. Senekweneka kube sinabo mhlawumbe ebandleni egameni lika Jesu laba kuhlalelako egameni lika Jesu kuze kutawudestroyeka naku lesothi ubakhile ebukhondeni uNkulunkulu. Tawudestroyeka ifaith yakho, tawudestroyeka iworship yakho egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Injani influence yakho? Ngiyayithanda mina influence yalomake waseShunem. 2 Kings chapter 4 sesigcina egameni lika Jesu. Haleluya. Verse 8 to 10. Sitabe sesingena emthandazweni. Haleluya. Haleluya. Ngiyayithanda influence yalomake. Abebeke uNkulunkulu empili. Kunako konke egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Agatheli. Agatheli. La ukhona khona i-influence yakho injani iyakha noma iyabulala egameni lika Jesu. Tendo takho tinjani tiyakha noma tiyabulala egameni lika Jesu. Hallelujah. 2 Kings chapter 4 verse 8 to 10. Hallelujah. Emakhosi esibili chapter 4 verse 8 to 10. Elisha nemfati lonjingile waseShunemu. Mfati waseShunemu lebekanjingile anako konke egameni lika Jesu. Yes Lord. But watehlisa
egameni likaJesu. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ngalelinye lilanga Elisha waya eShunemi. Kwakukhona umfati labenjingile kuleyo ndzawo. Wacela Elisha ukuthi aphambukele kakhe. Khona ate uthola lokuya ngasethunjini. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa lo makelo abenjingile. Wayibona lenceku yaNkulunkulu. Yedlula ngasekhaya lakhe. Yeah. Wase uyayicela egameni likaJesu. Ngalamanye amagama uthini kithi uNkulunkulu egameni likaJesu uthi asakhe iroom yaNkulunkulu etimpilweni tethu. As much as sinako konke, as much as sisakhona uNkulunkulu kusihambela kahle, but uthi uNkulunkulu ngidinga space engqondweni yakho, ehlitweni yakho, kuze nginakumangalisa ngoba ungaba nako konke, ungaba netimali takho, ungaba nemabhizinisi, kepha egameni likaJesu kudingeka ukuthi wakhe space ngoba kunetinto lotidingako. Lotidingako ngeke utithole ungakavuli space empilweni yakho la Kristu atawuhlala khona abuse bese uyalawula empilweni yakho bese uthola imiracle. Amen. Hallelujah. Ulana nje egameni likaJesu kuningi lokudingako. But uthini uNkulunkulu kuwe namuhla? Uthi phela wena ungumsiti longiyena yena. Manje kunento leshodako awukangivuleli kahle space egameni likaJesu. Ngize ngihlale ngitinde bese ngiyalawula egameni likaJesu bese wethola imiracle yakho. Imiracle yawuhlala ikhona provided now uyasukuma uvula space in your life. Hallelujah. Hallelujah. Ugcwele la kuwe lokugcwele akusiko lobakhako kuyadestroya egameni likaJesu. Ase utihlola ukuthi udeyile spirit sa Jezebel, udeyile spirit sa Delilah lesdestroya abo tinto taNkulunkulu egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngakho abethi njalo nje nakendlula kuleyo ndzawo aphambukele kuyawudla. Lo mfati wase ukhuluma nendvodza yakhe wathi, ngiyati ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lapha ekhaya ingumuntu longcwele waNkulunkulu. Unemoya wokudisela. Uthi ngiyati ukuthi le ndvodza levamise kuphambukela lakhaya ingumuntu longcwele waNkulunkulu. Hallelujah. Thina bazalwane asikhona ukudisela imimoya. Konke siyakuvumela egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngiyati. Hallelujah. Asakhe likamelo lelincane etikwendlu bese sifaka umbhedze nelitafula nesitulo kanye nesibane ngekhathi. Kutabothi njalo nje nakendlula angene ahlale khona nakete lapha kithi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Uthini lo makela? Utshela indvodza yakhe uthi asakhe likamelo lelincane etikwendlu. Yebo. Kuhleli bani etikwendlu yakho? Nkosi yami. Ngibani loketulu empilweni yakho? nguKristu yena. Uthi noma ke ngoba uyabona ukuthi yathi sinako konke but kunemuntu lokudzinga ukuthi ahlale ngetulo etikwako konke lelesinako kuze sitokhona ukuthi impilo yethu ikhonse kuze sitokhona kwebukela imimangaliso sidinga uNkulunkulu lotawuhlala empilweni yethu simnikete iroom empilweni yethu egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Kuthiwa noma ke abenjingile but kwakunenzo labeshoda ngayo egameni likaJesu. Kuthiwa wanela kuvulela uNkulunkulu iroom empilweni yabo kuthi uNkulunkulu akabuse nala ekhaya nasekhaya lakho alibe khona lo-althari la ufike ububule khona uthi Nkosi ngicela ubuse lamakamerweni, Nkosi ngicela ubuse la kulama surroundings. uNkulunkulu utawehla bese uyabusa
etikwa konke bese kwehla sibusiso sakho My God. uvinjwe into lencane Yeah. egameni likaJesu phela lo msebenzi ngakade wawuthola Yeah. kudzinga umuntu lokumele ahlale empilweni yakho egameni likaJesu bese wenda umsebenzi Yebo. abetinsile lo mhlabeleli nakathi uhlala kimi bese ngihlala kuye bese yena wenda umsebenzi Yebo. egameni likaJesu Yebo. uqala yena uNkulunkulu ahlale kuwe Yeah. bese wena uhlala kuye Yebo. bese wenda umsebenzi Yebo. siyambona la kulo make waseshunemi make lebekakhona uNkulunkulu Yebo. make lebewongumsiti longiyena yena Hayi. make lebekakhuluma kuvakale ngoba kuhleli uNkulunkulu empilweni yakhe Yebo. egameni likaJesu make lokhuluma egameni likaJesu kwendeke tintfo Yeah. wona lo babe wathoba Nkosi yami. egameni likaJesu akasho ukuthi hawu sesitayakhela njani lenye egameni likaJesu Yebo. haleluya Amen. haleluya Hallelujah. haleluya Thank you, Jesus. as much as ubalekela lo mnikati waletinto utayithola kanjani le miracle egameni likaJesu Yeah. kuke kwakhuluma lomnye umbhali wathi thandana naNkulunkulu kuze tawuvuleka iminyango Yebo. egameni likaJesu waze wafunga lomunye wakhe covenant wathi njalo sothandana naye khona lana khona le Yeah. wenda sivumelwano Thank you, Lord. uthi njalo oh sothandana na aye khona lana khona le thina sothandana naye njalo sothandana naye khona lapha inkosi yakho thandana noNkulunkulu Nkosi yami. towendela le miracle Yebo. ngiyakuva mina sowuhambe lonke live imiracle uyithole Nkosi yami. egameni likaJesu thandana nalomnikati walama miracles egameni likaJesu haleluya kuthiwa lo make lona egameni likaJesu wathi asakhe likamelo lencane etulo haleluya Amen. azange ambeke phasi Jesu Yeah. wamphakamisa Nkosi yami. uthi uke wathi lomunye kukhulu wathi kukhulu kukhulu I
kagesi egameni likaJesu. Yebo. Hallelujah. Amen. Kuthiwa kwase kuyabudwa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Verse 13. Hallelujah. Verse 13. Elisha wakhuluma kuGehazi wathi, mtshele uthi selingene kuyo yonke lenhlupheko ngenxa yethu. Enkosi yami, abathatheke amazulu. Yeyi. Abone wena ukhuthala Nkosi yami. egameni likaJesu. Yeah. U-investe bukhoneni baNkulunkulu. Thank you, Lord. Wathi as much as nginako konke, as much as uNkulunkulu akubusisile, Yebo. mhlawumbe ngemsebenzi, Yeah. wase ubeka yena uba ngetulo, bese wegamela konke. Emazulu abese ayakhathateka ngawe. Yebo. Uthi yini lenye loshoda ngayo, Nkosi yami. lokumele uyithole. Yeah. Nevula nje space Yebo. empilweni yakho. Thank you, Vuleni Lord. uNkulunkulu egameni likaJesu. Yes, Lord. Hallelujah. Athini emazulu? Selingene kuyo yonke lenhlupheko ngenxa yethu. Manje wena ungentelwana. Ungendelwane. Singakukhulumela yini enkosini noma endvuneni yempi? Lo mfati waphendula wathi, nginemuntu le. Wabale amabhizinisi akho. Yeyi. Ya. uNkulunkulu afuna kumendela. Nkosi yami. Kunabantu leNkulunkulu afuna kumendela. Ya. Bathi thina sanandzaba naloko. Asisawuqedi nalomshado. Nkosi yami. Nalomsebenzi akusanandzaba. Yebo. Kumele ukhulume iqiniso Nkosi la. yami. Egameni likaJesu. Thank Kunetintfo loshoda ngato. Emazulu ayabuta namuhla. Yeah. Kwamele ukuthi ukhulume ngato namuhla. Yebo. Intintfo egameni likaJesu lotidzingako. Thank you. Emazulu anetimphendvulo tako. Emazulu afuna kuhlisa imphendvulo. Kunakulokudzingako. Yeah. Khuluma iqiniso. Thank you, Lord. Hallelujah. Lo mfati waphendula wathi, nginemuntu lena kubantu besive sakithi. Emhlabeni. Nkosi yami. Hallelujah. Elisha wabuta wathi, yini lo ngentelwa yona? Yini longentelwa yona namuhla? Ya. Nango lo mthandazo wanamuhla. Thank you, Jesus. Uyathi ukuthi udzinga ini? But uNkulunkulu letha imphendvulo. Yebo. Lekumele wentelwe kona namuhla. Thank you, Lord. Akukhulunywa ngento yakusasa. Yini longentelwa yona? Yebo. Namuhla egameni likaJesu. Thank you. Siyakwazi ufuna umsebenzi. Yeah. Kepha more than umsebenzi, kunalokunye Yebo. lokufanele wentelwe kona. Yes. Ngemazulu egameni likaJesu. Hallelujah. Ngoba kakhulumi bese adiphikisa. Yebo. Lakukhulumile yakwena. Ya. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Yini longentelwa yona namuhla? Ya. Hallelujah. Amen. Gehazi waphendula wathi, empeleni akanandvodzana, kanti nendvodza yakhe seyikhule kakhulu. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Lonote kona namuhla. uNkulunkulu utakwentela kona. Egameni likaJesu. Hallelujah. 15. 15. Elisha wathi, mbide. Wambida, weta wafika wema ngasemnyango. Ya noma mengasemnyama. Yeyi Nkosi yami. Kodwa impethulo ikhona. Nomethulile nje. Nomethule. Hayi nomethulile. Hallelujah. Noma mengasemnyango. Kuthi ndawuthi litele imphendvulo manje. Kunakulokudingako. Yebo. Egameni likaJesu. Thank you, Jesus. Hallelujah. Siyabonga. Elisha wakhuluma kulo mfati wathi, cishe ngalesikhathi ngeminyaka lodako utawube ugone indvodzana. Lo mfati wekhuta imihlolo. Ya. Wathi, cha Nkosi yami, incekukati yakho ungayiyeki muntu waNkulunkulu. Hallelujah. Thank you, Lord. Kodwa lo mfati wakhulelwa, kwathi ngeminyaka lolandzelako wabeleka indvodzana. Cishe ngasona leso sikhathi lesasibekwe ngu-Elisha. Kwaya njengoba Hallelujah. Elisha abeshito. Kwaya njengoba umprofeti abeshito. Hallelujah. Nali lelivi lesiprofeto namhlanje. Lithi ungentelwane. My God. Uyakwati lokudingako namuhla. Yebo. Uthi uNkulunkulu egameni likaJesu. Ngaleso sikhathi eminyakeni lodako dawubona indvodzana egameni likaJesu. Bowufisa ngidlondlobala empilweni. Bathi utangidlondlobala.
Uyaqala namuhla lo mnyaka lotako tabe ukulenye level egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Simile ngetinyama. My God. Uyakhuluma uNkulunkulu. Yeah. Uthi cishe ngalesikhathi Yebo. yeminyaka lotako utawube ukhona indvodza. Yebo. Naku lobo ukufisa kakhulu losawusebentela iminyaka Nkosi yami. egameni lika Jesu. Yebo. Utawubamba ngetandla egameni lika Jesu. Impendulo yakho seyifikile emva kwekuhamba kangaka, Yebo. emva kwekuhlupheka kangaka egameni lika Jesu. Thank you, uNkulunkulu lethe impendulo Yebo. egameni lika Jesu. Lethi wena ungetelwani namuhla egameni lika Jesu. Nakulebe ukudzinga kakhulu empilweni yakho uNkulunkulu wethe kona manje egameni lika Jesu. Sihlabelela bese sonke sesingena emthandazweni. Uyakwati lokudzingako kukhuluma emthandazweni. Inkosi seyenda njalo egameni lika Jesu. Njengoba sowuvula iroom wayivulela uNkulunkulu, imiracle yakho seyikhona egameni lika Jesu. Lingisaloma ke waseshunemi lo wathanako konke wavula iroom wayivulela uNkulunkulu, wakha ikamelo etulu kwendlu egameni lika Jesu. Nawe yakha etikwendlu egameni lika Jesu. Ubeke uNkulunkulu etikwako konke lonako egameni lika Jesu kuze kwehle imiracle yakho. Thank you, Lord. So uhamba iminyaka Yeah. wangede wadi ukuthi konje solution ingaba kuphi. Nkosi yami. uNkulunkulu namhla ukhuluma isolution Thank you. yenkinga yakho kuthi vulela uNkulunkulu space empilweni yakho kuze ube ngumsiti longuye Yeah. egameni lika Jesu kuze kuphumelele nakulokufisile. Vula iroom vulele uNkulunkulu Yebo. kwehle imiracle yakho Thank you. egameni lika Jesu. Yabo. Uthume nawe ungumthokodisi Yeah. ulethele miracle Yebo. ugadze wena manje ayikukhanze ku-right position Nkosi yami. egameni lika Jesu Yeah. ngoba sewehlile ukhona kule ndzawo. I-praise team ihlabelela bese sonke sesingena emthandazweni. Uyakwati lokudzingako athi amazulu ngentelwane ehlisa timpendulo manje kumunye nangamunye lokhona in Jesus name. Yes, Lord. Yeah.